dosta prostora, malo ćemo se raširiti, definitivno živi program to trpi, mi ćemo podijeliti stolicu definitivno u ovakvim situacijama, to vrijedi jer sa nama je još jedna legenda, Aco Petrović, sjajna utakmica, vi ste komentirali direktno za Hrvatsku radioteleviziju ovdje iz dvorane, nevjerojatno šta se desilo na kraju. Malo prije sam rekao, ovu utakmicu možete promatrati i analizirati sljedećih 5 dana i nećete izanalizirati sve. Sve ono što se danas dešavalo jednostavno može u jednu debelu knjigu od jedno 300 stranica stati. Recimo da Cibona ostane u igri do kraja samo sa 2 raspoložena igrača u napadu, da oni postignu 51 od 60 koševa u regularnom dijelu. To još takvu statistiku u tom kontekstu nisam vidio, da se momčad isključivo sa 2 igrača uspjela dovući do produžetka. Onda recimo isto tako možemo promatrati način na koji je Partizan neshvatljivo izgubio prednost, ajmo reći u tom produžetku gdje je imao apsolutno dominantnu poziciju, gdje nije izgubio je 2 lopte, promašio 2 slobodna bacanja, dozvolio 2 trice da prime i tako dalje i da ih to na kraju ne kazi, nego da na kraju sa jednom sretnom tricom Kecmana osvoje titulu. Ovo je bez obzira, ja ovog trenutka naravno žao mi je što je Cibona ovo propustila, ali ovo danas apsolutno je bez obzira. Nije to ona lepršava košarka koju bi svi mi željeli gledati, ali to je danas realnost. Partizan je s tom košarkom došao do Final Fora u Parizu i to je to. Jednostavno to tako treba prihvatiti. Sjajna utakmica, obrata koliko hoćeš, puno grešaka, puno napadačkih skokova, a ova završnica je za Nale. Još jedan put je pokazala, i to ne samo u ovom sportu, pokazala da jednostavno da li smo mi operirani od odgovornosti u tom smislu, kao što smo izgubili protiv utakmicu protiv Turaka u Beču u 100 minuti, nismo igrali, trebalo je obraniti još 30 sekundi, ovdje se trebalo obraniti još 6 desetinki, svi igrači Cibone su slavili, a zaboravili su da se vrijeme nakon u zadnje 2 minute ovoga štopa. Ako govorimo o zadnjem šutu Kecmana, apsolutno regularan, lopta je napustila ruku desetinku prije isteka vremena. Mislim da eventualna žalba Cibone nema nikakvog plodnog tla iz razloga što ako su suci trebali prekinuti igru, onda su isključivo na terenu bili pomoćni trener, kapetan Rozić i tako dalje. Znači ako su oni inzistirali, onda bi oni trebali dobiti tehničku i utakmica se, ali to bi bilo manje bolno za Cibonu jer treba pogoditi 2 slobodna bacanja na -2, teoretski imaju produžetak. Međutim, ovo je apsolutno najgori mogući scenarij onoga što se desilo, međutim, eto, i to je košarka. Mislim da Cibona iza sebe ima, bez obzira, nije do sada osvojila niti jedan trofej za razliku od Partizana koji je osvojio 2 trofeja, ali imaju dobru kvalitetnu sezonu iza sebe, međutim iznimno je teško podnijeti ono što se desilo večeras, izgubiti utakmicu. Edine, dosta ste komentirali i prije utakmice i u poluvremenu vas dvojica dosta stvari. Ajde da probamo sad naći neko adekvatno pitanje nakon ovakvog elaborata. Kako bi ti, Aco, rangirao ovu sezonu Partizana? Znam da gledaš puno košarke i kako objasniti ovo što Partizan radi ove sezone? Značajno slabiji sastav nego što je to bio prošle sezone, međutim toliko karaktera, toliko dobijenih neizvjesnih završnica ne može biti slučajno. Apsolutno, govoriti o Partizanu morate govoriti o Brendu Vujoševiću, ono što on radi svih ovih godina sa Partizanom, to je jednostavno čudo. Gledao sam ih na početku sezone, izgledali su kriminalno, nisam uopće očekivao da mogu doći do ovakvih visina, međutim i Partizan je tu, rekao bih, postupio, bili su svjesni u početku gdje su im slabosti, jer tijekom sezone su im dolazili i Roberts i McKellop, tako da su i oni bili svjesni. Ipak, mi možemo govoriti, ali Dule Vujošević ovog trenutka na rosteru ima 4 priča o 9 momaka i Palacio 10 jedini. Ovog trenutka ipak su to 4 stranca, međutim, to ne mijenja ništa, zato što svi ti igrači igraju na najvišem mogućem nivou, igraju sjajno, zasluženo. Gledajte, kad napravite koheziju te momčadi sa onim što se dešava u Pioniru ili u Areni Beogradskoj, jasno vam je da oni tijekom 2 utakmice u Beogradu, to vam je već 50% pobjeda kako u Euroligi i već vas dovode na prag do toga da radite vrhunske rezultate. Ima tu puno toga. Da. Dobro, možda još Nenad, ali ima neko pitanje dok je gospodin Petrović ovdje sa nama u studiju da završimo nekako ovaj dio
Koliko ovakva pobjeda može da predstavlja podstrek za ono što sledi, a to je utakmica sa Olympiakosom na Final Fouru, pošto znamo koliko su ovakve utakmice injekcija jednog samopouzdanja i kad se ovako u kontinuitetu dobije utakmicu na izvesnim završnicama? Pa dobro, osobno mislim da i da je Partizan izgubio utakmicu da ne bi ništa umanjilo eventualno njihove šanse, jer to je već jedan uhodani tim. U tom kontekstu ima vremena do utakmice sa Olympiakosom. Međutim, sasvim sigurno jedna nova doza adrenalina će ih napucati, to je sigurno. Igra se 40 minuta, međutim ono što ja kažem komentirajući sa Vujoševićem, Partizana ovog trenutka možete dobiti na način ako imate kvalitetan šuterski rang. Ona ekipa koja ne pogodi recimo 10, 12, ono što Makabi nije ni u ludilu mogao pogoditi jer nemaju takvu kompoziciju momčadi, jer ni Anderson ni Ejco nisu šuteri, a vi Partizan koji ima ovako stabilne centre, ima, mislim i Ključ je taj dečko koji igra na poziciji trojke, ima 2-10, to jednostavno ne možete napadati unutarnjom igrom i mislim da ako ko ima mogućnost da zaustavlja ove Šorcanidise i tako dalje, ta mogućnost ima Partizana. Prema tome, mislim da ovaj Teodosić je ključ pitanja te utakmice. Ukoliko on ne bude u nekakvoj ludoj šuterskoj večeri, jer se na Childressu može strahovito puno zonirati i uštipnuti taktički, mislim da Partizan ima šanse, ali ipak zbog svega onoga uloženog u Olympiakos, recimo blaga prednost Olympiakosa u startu, ali Partizan ima svoje šanse. Mislim da večeras izmijenjali smo sve ono što, ajde da kažemo, vrijedi u košarci koju mi poznajemo, koju svakodnevno pratimo i vjerujem da smo svi zajedno uživali u ovom velikoj utakmici. Zbog onoga što se dešava upravo sada u našoj režiji, što zvone telefoni, što svi zahtijevaju ovu utakmicu koja, evo, kao što smo čuli i gospodina Petrovića i sve ostale, znači je istorijska, bez obzira kako se ona završila, nego s onim što se desilo u samoj završnici. Mi ćemo je odmah reprizirati, odmah ćemo pustiti ovu utakmicu i vjerujem da ćemo ponovo svi uživati u onome što znači prava košarka. Ona se igra u NLB ligi u ovom trenutku i vjerujem da ćete ponovo uživati u velikom duelu između Cibone i Partizana. Mislim da je ovo dovoljno za večeras, nećemo imati još jedno iznenađenje. Možda ako budete gledali utakmicu, možda bude neki drugi rezultat, ovo reprizi, jer ovo što, nemojte vjerovati tome što se desilo. Dobro, potražit ćemo i to u našoj arhivi. Za sada ostajemo uz utakmicu ponovo Cibona Partizan. Uživajte još jednom večeras. Laku noć i prijatno ovdje iz Zagreba. Pozdrav.